well, I am so super excited to be excited about the new episode of God Talk today. And this is exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, waiting, but the subscribe more in the belly share the videos. But for who like it, go Instagram, go TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomohulu. Let's get a follow up on Facebook, Lady Blue yes baby. But for who like it, go back, Halibona promotion area pocket poker, Kikopalek and Koyona Lishebeng, the Kohona with two and pocket poker king, the Hono Sheba, if about Seba, where it's trading, if about Seba man of bonus, but like you put us so because of why Lona each and every time they cut the Lesa Shabby promotion area pocket poker, Sheba promotion and we quickly so waiting we to sell trading king over we treat this or about the center, we is a wrong. Kikuti have a Hulu part 2, whereby I killed the body last time in Kita Maile Abuti, the O simple Abuti Sia, Kita Milel Bona is a Kita Malibona Mona, conjure my brother. Di ayanda. Namabisa nuna waikiwa etsa soma. Askawara. Kikopaleng tshwareleng ane. Ke sebetsa le di-case tse ngata tsa batho jwale ke qetela ke fapantsha mabitso. Mpoli ayanda mara le ska mplema ke mabitso lona ke. Mpoli ayanda batho ba holo kopang tshwarelo ke qetela ke sebetsa ka di-case tse ngata ke qetela se ke fapantsha wa bona mabitso. Mpoli ayanda bile se ba qetela ba kwata ba re Lady Blue gantu bua kang. So yana ke mo family ya khoza mona ke gotlile ke re le bone last time auntie na ba tebetse taba tseletsa bona so go itse king auntie na ba tebetse ntlung ya ntate wa bona after leave after bo 2 days a re ba tsamaye o sa re no qetetse se bile a etsa eng a etsa bana so pole o qetetse o sona le bana ba ithuba fela na le bana ba ithuka ba ka lo ga ntu tebetse le wena my brother o tswa tongo so guys ka ha ke tlile family ya khoza today ke tlo bua le wena motho moholo yeah ska ke fihlile mona le lona bo my sister ba my brother le ikutla jwa hayi thina sifuna ukwazi nje ukuthi wawo musiphatha kanje the time must fika usitshela ngama-DNA bekuyini isizathu sakho kahle kahle no angikwazi ukuvane nginikezele nje ngendlu kabhuti wami that's why namanje ngizokhona ukukhuluma kahle nathi ngibonile ukuthi la amaphepha phetheni yabona uzokhona ukukhuluma kahle masubona ukuthi la maphepha phetheni yes phela mningi mkhonyonyo la ngaphandle yes mama that's why ngithengisa ama-DNA athi thina sisebenza ngomthetho nkosi yami izinto engekho asiphathanga so umuntu omdala mina okay khuluma wena my sis ngoba i-chance lakho le ukuthi ukhulume nabantu bakho shukuthi yonke le minyaka le kade usipretendela ukuthi asanda uyasithanda makusona ubaba umntana noma imuphi uyamthanda nothi usekumele umthande ngaleyo ndlela bengimthanda nje umntwana wonke ohamba ebaleni so usoba basekashonile usasithanda nothi ukuthi angimthandi bengifuna ispace sami nomntana ispace ngelanga lebabethu Unasho ukuthi ubabakho uyazazi indlela zika mamakho so mama indlela zika mama ke zinjani asibe ngifuna ukunderstand ukuthi umama wakho unendlela ezinjani nkosi yami uyaphuza uhamba ama 6 to 6 ahamba o 3 days anyamalele so ngengivuma ubhuti wami mina banjiswe ibhantshi usayiphinda lento futhi so but wayebovumile ukuthi ubhuti wakho akhulisa ingane zakhe sorry bekuyibhantshi lakhe into engingasayifuni manje ukuthi kube ibhantshi lami because njengoba sekumele bahlale nami kuzoba ibhantshi lami endlini kabani yimi kumele ngikhuluse lamabhantshi endlini kabani endlini kabani wami yami angithakaseke nathi sibheke umtshele ngamashiya washonile amashiya ukuthi bafana nami ngalimana mina ukuthi wena wasixosha la ekhaya cabanga hayi mntanami bekuyi-choice yakho yabo leyo ukuthi uhambe ulala uzuthola abantwana abangenabo abobaba choice yakho angithi umuntu omdala sikhulumi kanjani wena mawubhekile bengizodlani bengizoyenza kanjani unomama wayibungayi kumama angithi umuntu omdala bayamshaya umuntu ushilo bathi mama ngithi akusumuntu de muthomolo uchilo ngwana bathi umwaka mina nde abonge angithi la ushilo ukuthi mama uyahlala 3 days maka wena nawo bonge kode ubacoshile khosi nginolami utalatiye ngithi nangi umntana ngubaba ngumama ngicela ukubuza so yena uyabona ukuthi kubhlungu bona bacosheke endlini but ka baba wabo but wena uhlala nobakho maka waseking bathi baba we not here waketlolwa sizosolva la muntu omdala ngicela sizosolva uvula bazongithumela labantu ama-DNA batho ba baone ke nako ya gore ke ba le di-DNA no ke ba le gore e tshwareng guys mona ke tshwere letter ya di-DNA ntho ya teng ya gore wa sebakeng ba ngolotse mona everything ke tshwere proof ke tshwere everything re tsamaile re leng ka di-DNA le bana itse re qeta go leng ka di-DNA ra tsamaya ka di-home affairs bo di-housing kaofela ra kenya di-lawyer ga ona ntho re sa e etsang
it's a ntho e tla ba re ntlo e ke ya bana re rata re sa rata and if mama sa tswe o tlo bitsetswa di red ends so nane never ke tle ke rata o bona mama a ntshiwe ke di red ends ba lahlele ntho tsa estrateng ka re ke motho fela so ka re wa itse keng nna re ke le blue ke tshware so le street journal re bone gore mama wa hana kapa jwang so ke thabile ban ke fihlile mama wa sa keng ka re last time le tlile le ntenne kenang to the house na but then ya ga tlo molwantsha mama ke go body bal bese ngizokubonisa bese ngizokubonisa ane bese ngizokubonisa gopoetsa ngso batho ba baholo so batho ba baholo e ba le ya sona le thena ne e di genes forensic laboratories sorry ebe e re ko rona familial DNA relationship analysis report ya re case ya bitswa ka chief at 2048 what nka se ibitse batho ba baholo ntho eo ka baka la hore nka se bitse case file ya batho le reference number by bitsa mang 7712 ba re date issued ya re di 3 tsa May 2026 ya tla motho moholo ha e fihla mona ya re Ayanda Khosa she is a female tested individual ya khutla hape ya re Mpho Khosa he is a male tested individual ya re Lydia Khosa she is a female reference ki relative which is kwena motho moholo relative ya khutla mona ya re sorry batho ba baholo iba ya re reference individual Lydia Khosa is identified as the biological sister of Samuel Khosa as per laboratory analysis wena hantlantle motho moholo ntwana e bulela wena hantlantle o OC wa Samuel Khosa yes ya khutla mona batho ba baholo ya ngolo ya re DNA profiles obtained from the submitted samples were analyzed using STR marker comparisons ya re the result overview batho ba baholo it's a fihla mo ya Ayanda Khosa demonstrate a strong familial genetic association sorry batho ba baholo with the Khosa family reference ke kopa we peta hape batho ba baholo ban ke ba dile iseng ka tsile shapo but e re ke ban ya re result overview ya re Ayanda Khosa demonstrate a strong familial genetic association with the Khosa family reference line represented by Lydia Khosa akere ke di results sa ha motho moholo mona hore wena o na le familial genetic association with Khosa family ya re Mpho Khosa demonstrate a strong familial genetic association with the Khosa family reference line represented by Lydia Khosa sena se boleyang mona motho moholo di results sena di bolela hore Ayanda o demonstrate hore o na le di strong familial genetic association with the Khosa family meaning wena le bona le na le madi a tshwanang o na le madi le Ayanda a tshwanang ebe o be le madi le Mpho Khosa a tshwanang le ho phipache okay conclusion batho ba baholo mo seng e fela nna ke le bala ke batla o ipalle le wena o ska re Lady Blue ke tswa re le di viewers tsa Street Journal di understand hantse ke di understand this ya re based on the genetic comparisons performed ya re ko wena Ayanda Khosa is reported as consistent with a biological family relationship to Lydia Khosa ya peta hape ya Mpho Khosa is reported as consistent with a biological family relationship to Lydia Khosa meaning wena motho moholo o na le bana madi abana ba ba le two related le bona and it's ho shebahala the probability of relatedness ho wena le bona le related jwang ya re 99.98% meaning wena dintho tsena di test ditswa di tsule di positive di approve go lona hantlantle o na le madi a bana and ha ba re bathola ba sheba percentage ya madi a bana bona le yona ke 99.98% o ka ipalla motho moholo if sa mind Mazelap noma ifojile lezi batho ba motho moholo re sebetsa ka molao ayiyo tabe ya wena jwale mase sifojile siyenze yini ngathi manje nawo umuntu omdala mama utlwile batho ba bolo ke tshepa go le utlwile le bone le probability ya king not probability le king baby saying percentage batho ba baholo ya OC Lydia ya motho moholo Lydia le bana ba buti wa hae ke 99.98% meaning ba related and the DNA di tlile di positive le na le madi a tshwanang usathini so uhlumeza kangaka uanto wethu kawa usicoshe endlini kababa badu anto wethu yes
Bathi kuyafana ngenikhaleli ibisi lichithekile. Ulichithile. Siyakhala ngoba owayenza le. Benibhalwe kuphi nini ukuthi ningabantwana bakabhuti wami? Usaphila ubonile ama-results usaphila. Mara Mothomolo benihlala naye obo ufuna ama-results. Ufuna ama-results uhlala naye. Aphumile ama-results. But okay, mawupo ufuna ama-results wasixosha after 2 days. Ongasihlale neviki at least. Kude uyibengifila ngakhona bengifuna ispace sami. Space sakho after funeral. Space sakhe endlini ngababa. Awunandlu mama. Ubhuti wakho lo muntu, ubaba wethu. Iphatha kanjani le nto manje sesiwatholile ama results? Okay, my brother, no ngoba mama into emangiyibhekile. Yabona emhlabeni bathini umuntu omdala if yena bekalithanda ngokuqiniso bekuzobonisa namanje, but it seems like if the Mothomolo nerisatla mona bekanyekazana stress ngani, but asikho lapho seyilungisa le ndaba lena kulungile le ndlu lena sisi koloyi bathu bawulu le ndlu lena wena le mama le related. So Mothomolo scanner re tsamaya di lawyer kaofela le di home affairs kaofela mole re ya le ko di housing ha o checkiwa le di lawyer kaofela tsene di kentswe di re ntlu e wela mo baneng ke na le di pampiri hape ko ra nka bala nka se face ka bala ke mampepa lawa tse dingata ke batlo balla tsona mona ke tlo o fa wena o ipalle e a qetile if o batla motho o ka toloki motho umuntu onga make sure ukuthi if unga understand maybe English le bhaliwe kube nomuntu ozokhona ukuthi na bakutolokele akutshela ukuthi no mama kusho kanje na kanje singakunceda ngalokho. Siyabuya. Yeah, manje namaphepha lawa angapha umuntu omdala litsa di lawyer kaofela everything awona training siyotshwantshe ngoyibala. So itseriya mole Mothomolo bathi le ndlu lena indlu yabantwana ngoba ubaba wabo ushone angabhalanga next kuwili ene unabantwana ene kuyaphupha ukuthi labantwana laba habakhe le ndlu lena kinklu yabana bahayi beneficiaries. Yes, kidi beneficiaries bana ba noma bengababhalanga. Yeah, ngoba bakhe kufana nokuthi nawe mawungashona unendlu angithi nomntana omfana eyakhe Hlalaphi? eyakhe anyana my brother lokho esala ngizobe yakhe ngoba wakho umntana. So umuntu omdala batheke ngoba mina ngabacela ngathi bathi if ungafuni ukuphuma kuzo zama red ants lana mina ngathi no mina angifuni into enjalo umuntu omdala yabona umama singamnceda thina. So bathi okay Lady Blue nesimthetho kubhaliwe la umama somupha 3 months yokuthi aphume kuleyo charity abone ukuthi uya kuphi. So ikabe unale mo kayang Mothomolo mo family tsa hao na o tlo khona go thuse. Umthetho wase South Africa uthi awumkhiphi umuntu ungamazi ukuthi uyombekaphi. Awumkhiphi that's why ngokubuza ke uyabona ukuthi ngilandela angina family. Awuna family. Ikhona ifamily. Yibo lapho. Last time ithe mama family awethe. Nithe that time kimi ngapha ngabo baba nithe kusele kungena muntu. Now. Ngapha uthengisa indlu yakho waye wena uthengisa indlu yakho ungena lapho ngeyakho. If bengakhona kuyohlala kabo baba wayebafuna uzohlala. Hayi akunankinga umuntu omdala mina nginama connections we hostel yabo mama if ungena space sokuyohlala. Ngiyazi ukuthi hostel kabo mama bahlezi bathi ngakhuluma nabo ukuthi okay ko hostel lapha eAlexandra le. Ya kusale space engisazi. Une hostel. Mama wena uzophuma endlini abantwana kune hostel yabo mama lapho kuhlala abo mama khona eAlexandra nginama connections wakhona. If kungasinjalo ngizobacela ngikhulume nalabantu laba yabakubhekela ukuba uyohlala khona if ngena space. What are you saying? Ngizosifunela ngifunelwa. Oh uzosifunela. Wangithi mama ka yayithi uhlangene nale ngane okhanda le. Mama mina mune stress nje ungitshela ngizobisa eAlexandra nayi hostel abo mama make sure ukuthi uthola space. Ngizosifunela wena uhlale la nale ngane esingezwe. Oh. Mara ke uzo after 3 months uyaphuma. Hayi 3 months ngingaphuma. Izwe lento Mothomolo ngicela uhake ke ngoba indlubulo zakho lezi nizakhuluma sekuzokuphuma kubo ukuthi baxolele bafuna ukuthi uhlale nabo kanjani angazi lapho mina ezilonge singipha abantu abadala conclusion angisachubeki because of ngiyathemba ukuthi engidlalile role yami abantu abadala akize bilali ngake gakhali or letha jwa ngifuna amahadi ngapha neyakosha. hayi kuzaba akithela baxolila ngazi anisafuna uhlelo ngakhali Thina beef nayo uyozondayo lo muntu. angahlala nizamhlalisa la ngaphandle emarumini ngono yena eroomini uhlala khona Hlale khona ayizwe. awu mama sifani yazi labantwana banezwelo Ngubani wena nayo leyo inhliziyo. ya antweni yani mama wena otladula ko rumo ngithi uyithona ndawo nkosi yami ungaphumi abantwana bathi hawu antu uzahlala la eroomini thina sahlalele endlini uthini wena mami
Hayi ngiyabesha. Okay, nizoza nini nina la? Nizohlala. Sekuyi-choice yenu. Hayi, uzobona sesivela nje. Abe ready. Angithi mina abe ready so that azokhona ngazi. Maybe after a month. Sibe sure. Ukuthi ukhiphe yonke into ukuthi azohlala eroomini. Angithi ezinye izinto zikababeni nikhohliwe. Majority of the things uyaziyeka lezi asenazo naye angithi uphethe izinto zakhe. Usingeke simthathele yonke into lo muntu. Okay. Yeah. Okay, batho ba baholo. Nna se ke fella mona tsela ka fihla mona ntwe ke thabelang ko ga batho ba baholo shem ke tlile bile ka le batlela part 2 obane ke utlwile ntse le bua mo di commenting le re Lady Blue wena ha o yetse mona se ke tsebile go itse keng batho ba baholo ke tshase keng ke utlwile ntse le re Lady Blue wena ha o yetse ha o re tlele ka di follow up o yetseng ka whatsa keng mara nka re ke ba fe o di viewing tsa Street Journal man tabe ya re ke se ka batlisisa di follow up ke a di etsa di follow up but ke tsena ke sa di shoot ka baka le gore batho ba bang ha ba dumele le gore di case study di tloa di kenwe ke maponesa di lawyer di ding but today ke itse whatsa keng ke make sure kwa DNA kwa mole gore di title deed di ngotseng di jwale batho ba baholo se le thabile jwale ke thabela ntse le smile ane ya ke rata ntse le tsheya o lokile jwale he batho ba baholo he ke thabile gore mona ntlo ke ya bana ene bana ba itse di lawyer di se ba kanne ba dula mona so bana ba gwasa ke gona Lady Blue re na pelo empe ga gadutla mo go mongwe ka montle a dule go go mongwe ke a le rata ka ofela batho ba baholo le wena ifuna le mathata di ntlo ba o tebes ke bonga gadi bo malome o ska le bala Lady Blue teng kopane mfollow ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby le ko Facebook ke Lady Blue YesBaby le le baleng mo le go ba itse keng le ska le balang le o kena ko ntshongele ya di promotions tsa Pocket Broker le shebe ga o batla trader keng le ha o batla o tseba gore trading keng o batla ba trader ba tla iketsa di sente ke le rata ka ofela guys I'll see you in the next episode yes baby ke rata ntse le tsheya my sister my brother ya ona bothata nna ke a thaba motho mo